Production. Ni Mang Boyet na peklan ababaero, tirain na uray painokim mabaliw, awan pilyen na nga langa uray sino, basta nagblaus ken nagpalda sige manso. Certified at chick boy ni Mang Boyet, patulan na uray anyat itsura na, na minsan nga aldaw na buking ni bakit na, ngadda sa bali akakibkibin na. Ay Mang Boyet na alakan, nagkararag ken naglemengkan, ni bakit mo sarsaraken nakan, at dapay igem na abadang, nukumangamin dinepelam, taarem mo ngaglaplapunusan, ay awan kumati problema, tatimigre nga asawam. Mang Boyet natangken ti ulo na, di agnakem muray palken ni bakit na, gaputi arem na adi matetelan, ni Boyet kanayong nga madugulan. Ay Mang Boyet na alakan, agkararag ken naglemengkan, ni bakit mo sarsaraken nakan, at dapay igem na abadang, nukumangamin tinepelam, taarem mo ngaglaplapunusan, ay awan kumati problemam, tatimigre nga asawam. Ay Mang Boyet na alakan, agkararag ken naglemengkan, ni bakit mo sarsaraken nakan, at dapay igem na abadang, nukumangamin tinepelam, taarem mo ngaglaplapunusan, ay awan kumati problemam, tatimigre nga asawam. Ay Mang Boyet na alakan, agkararag ken naglemengkan, ni bakit mo sarsaraken nakan, at dapay igem na abadang, nukumangamin tinepelam, taarem mo ngaglaplapunusan, ay awan kumati problemam, tatimigre nga asawam. Ay apo Manok Boyet, binagbagaan ka lang anong gabi din. Di ka tumat kaming mamatmatikan ni Lulong nga simpot. Deta, timagangganad mo Manok. Di manang siya na napanakitsyenda, di si dadaken ni Mister na, among ka di tinagatang na, tilapia nga adda barbon na, hindi sumagpeten ni Mister na, inangot-angot na di tilapia, anya timas na, inuna na, agsida barbunan at tilapia, ayan niya imas na nagsida, di
kan Texas awan at Russell na. Peke-pekelen ni tata, apro-aprosan ni tata, ablo-ablongin ni tata, chay manok na lumabigatan. Peke-pekelen ni tata, apro-aprosan ni tata, ablo-ablongin ni tata, tarakin na akawitan. Yakit ti ulo kawitan ni tata, adu ti agna kaslakan kobra, at tartarao lumabigatan, ringin natin sa nga kaaruga. Peke-pekelen ni tata, apro-aprosan ni tata, ablo-ablongin ni tata, chay manok na lumabigatan. Peke-pekelen ni tata, apro-aprosan ni tata, ablo-ablongin ni tata, tarakin na akawitan. Peke-pekelen ni tata, apro-aprosan ni tata, ablo-ablongin ni tata, chay manok na lumabigatan. Ano sa tangdod mo na alseman tapay mo ken uray pay tinikap day tatinged mo inay ayak katinapod no uray tingi tapatong mo dungdung wen ka uray suyag kaagong mo day tarupang dipig analapat day tasakam sakang alupyat day tahimam nawaradiwat tasubsub mo at itug abaliktad ragrag sakko di agresat nuta lang amin di mabuybuyan dadakkel man tangipen mo nalawaman tangiwat mo ken uray pay nabangsit day tasangaw mo kinamanaw man tateltel mo kinurad man tapatong mo sikat mang liwliwa ragsak na katoy biyag ko.
sakang alupyat. Dayta imam na waradiwat, tasubsub mo at itug abaliktad. Ragrag sakko idi agresat, nuta lang amidi mabuy-buya. Dayta rupam pipig-an alapad, dayta sakam sakang alupyat. Dayta imam na waradiwat, tasubsub mo at idug abaliktad. Ragrag sakko di agresat, nuta lang amidi mabuy-buya. Dayta imam na waradiwat, tasubsub mo at idug abaliktad. Ragrag sakko di agresat, nuta lang amidi mabuy-buya. Ragrag sakko di agresat, nuta lang amidi mabuy-buya. Oras nan asyak tayo matayo, ket liklikak na uyong abaket ko. Sit-sit na laeng makapanerbiyos, kusilap na kaslakimat at dumalapos. No nakagem-gem, tumutukot to'y tumingin. Aginaw kakulana, siyak tutay tumarayen. Jak maitured pa'y nga ina sa batin. Tay uyong nakasla bagyo at tupakin. Jak maitur no sa embilak amik to, gabut kinauyong ni bakit ko. Aklunek nagbalinak anarukop, agkulpi agnetten mo isod di agsyudo. Agkakamakam no siyak di danugan na, buksiken rupak isut pancing bagna. Gapulaeng tadi ko dengdenggen, ngamin kanayon nak abaon paunen. Maitur no sa embilak amik to, gabut kinauyong ni bakit ko. Aglunek nagbalinak anarukop, agkulpi agmetten no isod di agsyudot. No nakagem-gem, kumutukot
to'y tumingin. Aginaw kakunana, siyak tutay tumarayin. Diyak maitured pa'y nga inak sa batin. Tay uyong nakasla bagyo at tubagin. Diyak maitur no sa emtilak amek to. Kaput kinauyong ni bakit ko. Aglunet nagbalinag anarukog. Agkulpi at meten no isot di aksyudot. Diyak na itur di sa emtilak amek to. Kaput kinauyong ni bakit ko. Aglunet nagbalinag anarukog. Agkulpi at meten no isot di aksyudot. Baliwag di usok Yaton agayatin tay bakit when no bato Agayatat tulangin mismo ano biyan kabagis ko Ida pa'y bet nagkasar di kain nagaw ko Pagis, pinakakaasi Tadi na amot palibet ni Kenobia na Uray nuliklikap Ket sumabat-sabat Jak ang tatagari Ngemanong kunanamit Pagis ipapapasulit Tain yang angaw ko Ket inpay-pay sunamit No update kami Ititeng at rarati Awan at tatagari No madamat arakot ni biyak ko
inuliklikak ket sumapat sapat jaklak tagtagari ngemanong kunanamet ay ating ko si katibiyang ko nalalaingak ngem ni kabagis ko ay ating ko uuntoy biyag ko dispensaren at lakengen ni kaksak ko. Agar aruyot na agtututot napalata sumalpot samit kinimas na ay kumot kotokot binting apagdepel sa labi apagwelwel anaye mo na piso tapno di maindol to apay ti agasawa no damdamo daag kaidda nati tunggal may sa ragragsakda di agpatingga mabuangay ni aring ang kinkinulding kadakwada madanong daday kuntong nga agkukuyeg-yegda agar aruyot nga agtututot napalit aso malpot samit kinimas na ay kumot kotokot binting apagdepel sa labi apagwelwel anaye mo na piso tapno di maindol to. Kaskala no damdamo nga agsin na di agasawa awan iti masayang oras minuto sige man sulatta oray permin akitang wenno banbanog masagrabda oray agkot-kotabsab agkagkabibaw sigilat